Svaki grad ima srce, ali jedino se u Poreču zna gdje se to srce nalazi. Na šetnici uz more s pogledom na poluotok na kojem je smještena stara gradska jezgra. Srce je predmet brojnih turističkih fotografija, a mi smo istražili priču koja se iza njega krije. Pored porečkog srca zimi ne zastaje niko. Na Dolomitima je snijeg, a u metalnom će se okviru turisti početi fotografirati kad dođe ljepše vrijeme. I na ogradu s imenom grada parovi će stavljati lokote. U pozadini je Eufrazijana, a za te romantične detalje grada zaslužna je jedna nimalo romantična radionica, u kojoj se radi punom parom. Do nekih isto tako, 2009. 10. to isto se dobro radilo, onda je nešto malo stalo i onda opet recimo 2016. je to krenulo opet naglo i velika potražnja za takvim uslugama. Nije to posao za one koji vole odijelo i kravatu, ali zbog intenzivne gradnje u Istri i metalnih ograda koje su postale obavezan detalj gotovo svake okućnice, bravarija je jedan od rijetkih obrta kojemu ne prijeti izumiranje. Vjerujem da će to uvijek ostati jer to je opet ručni rad i ja kažem jednim dijelom i umjetničko djelo. Ne? Tako da... Zašto vas ima tako malo? Pa kažem je tako težak posao, prljav i sve manje ljudi to i mlađi ne žele to raditi. Tako. Bez prljavog posla ne bi bilo srca grada, premda su najvažnija srca onih koji u nekom gradu žive. I bilo je to sve u regionalnom dnevniku. Do sutra.